Silo kana tepung rasa masket asik lahir batin di patriku akad nikah ting terima asik laki erabi dacan namanya dugi ka batu sedek hidup ginanjaran baja tepung rapi jatuh kerami muka lembaran cerita natratina rumah tangga jimatna ngan walas asih antara hidup duaan pomalalikan kawit entep tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik dina lahir batin tacan mereka luang jati kira-kira mungguh tu terus lumaku entengan diri pribadi lamun pinangi cocobi deket anggang wiwilangan kudu meruhkan ka nafsu omat hidup sing satu jauhan sifat takabur pagehan ku iman Islam ngancik ngan welas asih eta benteng Arabi itu salah labarnya bisa dipotong gaji apa itu saya apa ya kedap kayaknya orang ngempur cahaya ngempur kujang kerancang kawangi dilugas lambang kaheman tuh tungkusan pajajaran kujang kemben papasangan gitu kujang kembang papasangan lemah hatikan kaheman ayeuna rek disanggakeun kujang kemben tuturunan gelis tampiku ibu ramana siap wur aur beasna di aur 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 wur aur permena di aur wur aur beasna di aur aya kene Pak aya kene oro teh ngantosan kulkas obi teh ngebelawar ka ditu sumuan sakitu kulaan TV tah upami perkawis TV mah bade disiksik heula tadi ge 40in ku 40 urang sebut ngatur kanuhun kasadayana para sesepuh para nonoman